Kofi Ampedu wa back wa guma ma ye kakra online say boja ye enti gitum say you have a very big God wo nyame kese bia ogina wachi say nyo no a ka onu baby a wodri abusia yensa ni nkomo biem na we no mekwa Kelmed Pharmaceuticals Limited ho ne akodi nkomo wonim say de bia mo ba enuro no eye papa nti waduro na nya papa wontumi ma hanto aso be yensa nenso na watwi bie hu omo hanti yenkwhwe de ne ye ba bebo ho edawo ti mama BC atena se me kɔ ne ho mama BC Messi BC 56 creamy me bo mensem ma ne ye yi a wo ho enka me bo mensem we de ebo ebo adwuma sa ade pa me yejeje ho ebo adwuma on say last week me je ba ko oh jai me say me dey tadi kuro so any 2 days yeah disappear na so wow oh munro ye adwuma na de he de yes ase free ye shase ye bebobo ni nyina so na ye be gina pile leaf BC kukudam 56 cream no okay a pile leaf no mahumi ati na capsule anyway tablet aha wo de ataso mi na aye tenti wo mani shi afa mani okay enti afa ye ni ho nkomo yo ati for madam ase na madam abusuafo ase krachefo ano pay say ye nchere ho no mahumi a me fi Kelmed Pharmaceuticals Limited en maba ma share ano pay ye de nsem de enenam apomudi asem de ede sa ye di nro efi India maimu eneba omaimu ha nro ni bini mollis massage oil iolaz grape water pine leaf ointment and a tablet and a kro edru BC 56 cream say and it say ye toa so a pine leaf eye cocoa edru ye want a tablet and ye want an ointment. Okay. It is a cocoa a dran wa how I drink. Kona copper pile leaf the tablet. Let's say a show a ye external a juma and a internal a ye a mu and a abonting a dear. It's kona copper pile leaf. So chem no obi bo cocoa de ro and I say a drobi dia say enye pile leaf and traweni or the asukwa beda no watching. Pile leaf no adwuma eye no eye adwuma wanwaso ne e ma ne dance no kra efi na yonkofo ne se wo no pile leaf ekwa emma biem yare no kwa koko no ekwa emma biem broni beka se pulse anase hemorrhage ekwa emma biem ene sika ho ayedin enkonkoto na abawka onoma bebiesi anesi asa akotwetwe koko yi afifiri nkrofo to yo mkoye ho surgery ekotwam kotutu free omonsa ho no omwede no na duro na abayi a sese wo ha ho nya surgery wo de ane so obemini bi na wati bi na wo de ayeso ebe te no ebe ye free padua mu a mame eye hu papa nti papa hu sa umfa wani hu nso na edokro ti se wo ho a weyem etim okwaja wo nan a na wo chim a eno na ma woto veins na ewo ho no inflame eyere eguhuru okay eguhuru sa na apai na afi epie wo woto okay epie wo woto a eno na surgery no ebamu no entwan emasa amre no ennu kona kope pile leaf ono pile leaf a ebetu na se ekwa emma biem afi eyen haban ma any side effect bia chemicals bia nim okay nti wonom a eho asem bia no ede sa nti ye nchere ho no ye toa so ede BC 56 cream ekwadro no yes eno anu aka kire mo ekwadro no wa yusu bi enye se ye bekasa keke ye waso ye ho ye nimuni ayeka ono ankasa yusu bi wahu nia eko ampa bedre dem ase obi anya bi nto ne bag ewrade on se we me de dam bag mu menyi nto ho because minim ta be sie obi kura no ohia mo no ate kakra fa so ama no oh de na okay mame nyame shra sa nti kona akopɛ pali ekuro no emfa ho se ne etie biara BC bebre na se ene sa mre na wo kura wo kadan mu no atwam we ye haban ma ekofa fi India na ba side effect bie ni ho
wo de ye no na emwa no wound contraction epithelialization broni be cancer nti se wo yusu no na esan abokro no ho ban waye ne ho sojani chese properties bi a ewo mu no antiseptic properties anti-inflammatory and antibacterial nti wo yusu no na ebo ukro no ho ban a emwa wa biara ensan be ka kro no ma ne fa yare foforo nti na be ka se ade atwa wo nko asa me die no eye iron the shimi o ti e shimi ne ho hye nsuo ena ma hu de ye na epai ye na honam ne waye ti na ani aye ko am se emnim se kro na we a ahye nsuo nyina da ni die afi me de fa so se me ji ni fiada e fiada memenda kwasiada edwada na se edwuma na wi eno na da ho no enya se kasa keke na se ade hyehye obi kura na hyehye nsuo na etimi pai a wote fa so edwa no no se bibi atwa ade ahyew cellulitis ase ebia bibi atim kakra wa nhwe so ena adondon sa wo de yeso a eno ano no ena okuku dam no diabetes kuro enwuda ye wrade kona kope BC56 cream ye ntwa wo nan biem diabetes kuro no ehu se shase a asa agro ni awani beba wo ho so ane se atre etre san so a eproko ane sa wo de BC kana ensufi biara ewo mu no ebetwetwe na apie na fe ahohoro ani ni fine na contraction na America na start emwa kuro no na emwa kuro no tew na ne ede wo mu kura ye bonus ne se emwa no na ewu no ewi a enja wotwa plastic surgery bi anim enti me die me ka da me kan te fa so no afi mo na nsuo so ne nam na nsuo efiri he twetwe infection no na start no ha nti ebetwetwe nsuo ni nyina efiri mu na afi amoa no emwa no wo hwakura wo hu se bibi mpo aye etwa bi ani ho bonus aye de ma mo no wow sa ka kuro na ewrade kuro na nkasa chese onya no ho na wa manimu so eno ni BC56 ade me de na se adresu kwa ne bo onya din esa ye very economical yes ebi ni mu de bi amre bi mi wa so ye ho mo de ba ye wo de ye wo hu so eno so aketekete 15 gram we ye 50 gram we wote kakra bi na de fa so bi wo de fa so a edro de ebeje wa atrema wo de ye so se si ya na ahye na adwuma ase wo mpe we open tokwa monkope BC56 cream any side effect biara chese kuro bia wo de yeso a na chese emwa kuro no etwetwe nsuo no na ne ye me ya no say sei sikani ho se kuro no nya beda wo na se na adane wo hawo wo da wo na ade na wonkope BC56 kuro so yemfa nkwadwuma na se wuti fie o baby esesa wo hye atade ki we kata na heat so kan wa na so ma na do and the wage magazine baby wo gina mu nti kona akope BC56 meme wa so ye ho minimum ni American ye ni ye yusu ye de mankrofo ene ye nim ni a eye enye obi a won nim ho asem enye se ye kasa keke ye mu ya ye kan obi bi atwa efa he pa na mama BC obenya se no afa na mate ase de enti a Kelmed no bebrebe nyina BC na ade ato ho so so ye mama BC adura kasa minimum ekuro eye amanfo enye BC ne nko a leave no ni ointment ne tablet no minimum obi a sebe chese kodwo to enkoyi ye kura ade ye bia ho ana obi tre no se ko mama BC wo ko na hye ho no ma wo de ebo mama BC ana omode ne ba ye me ma ne bi ewurade surgery na amaso bi wa save ska wa save life say ye mo say surgery na eda form na form ye be mo general anesthesia and san ya ye we say 2 to 3 weeks 4 weeks na wo ho ensane wa be ka se wo kopesika dia be hwe nkora e fa hen do bi benya edu papa yi bia to na Kelmed Pharmaceuticals Limited na pharmacy biara wo ramu a wo se me pe BC pile leaf omo de be ma wo ebo no so de kode emrante amuni adwuma monkope bi nto na monfa nkwa achi na bibia me di kan de ye numbers na atudwa 0244 47 55 21 ana ba konso ne 055 266 7712 ana asuya ya obenya bi
wo ho ankran ha ye kotudu ebe ye nuanom nkramofo asori dan no na adabraka opposite Melcom na plaza Okanshi Elohim ewo Adepa House Okanshi Ashaman opposite Menya Krobo Madina opposite Melcom na Kofodua Gabson Pharmacy Bano Pharmacy yeko Sunyane a Green Light Pharmacy Mose Pharmacy 6 Stars Pharmacy na Cape Coast Buse Pharmacy Sankotex Pharmacy Pina Herbal Shop na Ashi Pharmacy yeko Kumasi so a Costa Pharmacy na Freddie Mens se ya sa bie baby ewo Obuase okay Asthmat Herbal ewo Obuase okay wo de bowura ho wo se mepe BC 56 okay na pine leaf nessa bokra de omo eben akrokare ekodu nkwa obefe nyina mo frɛ wo omo dem si ye try ya hye ye koba bia necessary wura pharmacy bia said ne kese ye tesen ne ketwa tesen wura ho ye nure ewo ho no ye da se me da se ye da se pa busia na se mama BC no Kelmed Pharmaceuticals Limited edupa pa makofa aba numbers no ene wo screen so no fa ne frɛ edupa de wo frɛ omo na se wo ayi savilugu kura no a wode be ma ne kama ansa aka eno anso o makọ STC na VIP ma package ne kama na mo de amane na wakoje na wa use me so ba tan bia ankanka kura duro no de nya betu na anim de akuro ebeto ba na afi wani ahahan ebusia ebre no de aso ne saye a mekọ na ansa mekọ no Joy Prime se menka nche se ye wura adofo ebusumi mu 14th February eye adofo nyina da de bia meka se bo be kofia mpedumo ye nyame ya adom mo wadofo ne sei no ombedi ma na ye fe ye mo nso ya ye ni kunu ya ye ni mpra ene enam musa ye mo de agese ye ne kamerafo ye na eja ye no mo hwibom wo mantem ha na emom nyame ya adom na wo kunu ana wo yere a se de Joy Prime for pese omo di vows day no ema wo ne wo kunu ana se ono yere eye fenie eno ane se wo ne wo kunu twa picture ene se save the date pictures ni bi kra de send breye unu kuna twa picture efewe ye no most photogenic couple enti ene ye so do oba no besi akonkon no mo twa picture no ye pede ene de efe a picture no wadi bosso a it tells you something, it tells you a story. That's what we're talking about. Enti no what twa picture now what send ya my Joy Prime number way 0551 575757 number na for pa 0551 575757 into town no kuro picture na no yiri picture na wachire kwane amofo asohia ye se muhia wo trotrom ene otua lorry fare ma wo ene oje wo number se wo koto wache na akwa ene odilai so ene oye sister ahoofo ekwan amofo aso muhia ye a ma ware abedu sampempensu emisrew fa send the Joy Prime for mesrew ni nyina no ejinamu afri enra no ade kopem 12 February bosumi ni de to so dumienu na o maje pictures ni nyina awie na ka se picture bi ade baba ebe posti ni amagana fo ato aba nti e bia yes or no we nya say star ho anwan bia da bi nti mo amobe ren no mo na 14 February Joy Prime ene woni wukunu ebedi Joy Prime your ultimate experience Ghana Post se men kan say efriteti enim se opese ode ade ma ne obi a e wode nam Ghana Post ene adwene o kobio momoni o agushi o ade bia abrochefo no modi Ghana aduane ache eho Ghana market ne ma bodi o nti do so wa na surprise no kobi kakra adwene kakra speku kakra beef na de nchene kakra guhu de ase konkom wo de fa koma Ghana Post for mbe package amma ne de akoma nipa na ma ebo no eda from ketua bi baby apese wo de kobia say UK Europe baby Australia South America Asia and afi ebibre mama bia apese wo mane ade yekono mesrew jibre fama Ghana Post for social media platform ne so Ghana Post GH_ Ghana Post GH_ on Facebook, Instagram, and on Twitter. Obetima WhatsApp Ghana Post from Nkasefre WhatsApp. Send a voice note and I'll be bima omo ewo 0542 527 004 0542 527 004. Ghana Post secured smart deliveries. Franco say yedi bronya wie abatan yakotua fiisi abatan to bronya ntade enti sikasem na nyansa den sisi yie on say January so na January north na January south afena nyame adom busumi ni menu nyina koguo ye February mo enti onim se ne mamu ode enti still bo no matete so
Nokia phone na wope, Samsung, iPhone, smart TVs, a free 32 inches, a copy 55 inches, tabletop fridges, Franco air conditioners, a free 1.5 horsepower, 2.0 horsepower, and a 2.5 horsepower. CCTV camera and installation and the connection in ano. Franco Trading baby amastron kukrame show. Google Play Store and App Store, download the Franco Trading app on the to phone so be hu near more motor and for Franco number or Google number na me dey ma ono 0246 422 338 and 0555 5 near me and 939311. Franco say store phone papa efie ultimate remedial school and free. Mr. Watch your wasin so when wentwa say elective and as a core subject ni nyina no be ma obre na watch 2022 omunya 100% remedials and so when ankwada no chore no 100% serene environment omo swimming pool nyina ewo ho library science lab home econs lab and a visual art studio ni nyina bi wontinye say wo kire book long sem bia wo be say practicals na akwana practical na kwa ato a wo hunu say de wo be choro no me show ekoso St Andrews SHS campus de wa sinfo so ene nkran ha ehọ na be hu ultimate remedial school no me show wa afre St Andrews in Pedinfo 0244 696911 and 0207 891004 na ultimate for ebeje so na ebusua dem dey sorry suni Kingdom Herbal Center and Aquafa Kingdom Garlic Bitters abedwa so na Kingdom Garlic Capsules mature say aduro ne enum ni nyina ye adwuma baako enti wa wo immune system ne wo form no me show pebidonom ebe ko atia yade wa blood pressure wo show pebidonom ne mra form wa cholesterol wo so wa sugar level wo so no ni nyina pebidonom na enna ne srade wo nipadua mu amount enti ko aso pe Kingdom Garlic Bitters ensuo de ho wo mpensuo de na apetopa ya na waje Kingdom Garlic Capsules New Kingdom Ginseng Power Capsules so eye meme duro bema de wo hia no sabia kwesina nu abeje 3 points and a tremendous capsules and so eye emedro opedodo atu a Kingdom Herbal Center e wo Kanshi Drug Lane and as herbal and afi chemical shops bia na pharmacy bia no uboroma dupe ubenya bi me show frɛ 0536 149961 and 0303 939987 Kingdom or say no challenger say nyumekoi ene kura mama matena se mame atwetwe enkomo sa no pay abusua brason ya me so na kai se ahosepe etwa so anopay na asemi dika beba na afi no pensem muso atwa so wuhia me a eya frɛ me anoche wa ba ajwa sewa bedwam so ni ye basisia